Jingpule da kasithi Paulus paghuj sha kinong Thessalonica kaladong panikop kan khodi wei hadu san but khat wei hadu khat ar. Paulus Silvanus baru Timotheus sha kabalang ke Thessalonica ki balong ki jong Blei upa baru try Jesus Christ. Kajing ai par kajing so ke phi na Blei upa badau try Jesus Christ. Kalong kabade bagin aigu yau Blei klem pun na kabita chupi ko para bagin nabar kajigen chupi kanang roy iran ban kajige bar kaliang kanang san hadu mahapadeng ki balang Blei kiskudon burob iphi na kabita kajigen ban kajiyai de chupi hapdeng kijigle ben ban kijig janjan papi lasha Kani baro kabedi ba kajing bishar Blei kalong kabahok bat ba kajing tpu joka kadei bat penlong yephi kibabet na kabeta kahima jugu Gidwai baro bo na kabeta chupi ba Blei jugi undu penlong yephi kibabet ya kajing khot jugu bat pit dubla bat bedem na kabor jugu ya kajing tpu babaha baro But ya kakap job kajigen, hakade karukom ya kakartek job utrai jisu, at bandon burab hapi, but ya pi hau, kan kum kajig job Blei jungi, but job utrai jisu Chris, ktien job utrai. Kasam kadai pun driu kan khodi wei hadusan. Terwai kajig rwai matamai hau try. Terwai how try phi kaperthei baro terwai how try tokerku ya ka kertek jugu dobet beda bad katsgi ya ko khubor babha ba ulapit ebigi dobet beda ya ka burok jugu hapdai ki chai pedrio ya ki kap la jugu ba ki pai prio baro u try ulog ubakrau bad ubadei badyaro ubadei badyeg burob palat ya ki Blei baro Naba ki Blei jetil ki loktang ki Blei thau Hedre utrai ke ulat hau ya kabdeng Ka gospel kat kum Matthew bakhuj ki landong ka ba arpulai kan khot khatlai hado arpuar Kordet ye phi ki start aaj bad ki pharisi arsam Phikhag ya ka jikhag ka himam deng na ki brio Nabar phi hi yarade Pin obrum, badya ki weiru ki bakwa rum pimsha, kordet ye phi ki stan aj, bad ki pharisi arsam, pishak kelek ki ri, bad ki duriau, bad betkala diam ya wei, bad anda ulakilla, phi bedlong ye ukhod kadujok, arsha palat ye phi, kordet ye phi ki nong yalam, mamatla, phi hikai ladau ubriu usbai da ke temple omdon jikte hedrei lada usbai da kaksiar jong ke temple udai bat pedem phi ki anda matla kanu kabakham koksan kaksiar de ke temple kabet katag ya kaksiar phi hikai ru lada ubriu usbai da keduan omdon jikte yu hedrei lada usbai da kajet ai kabahlor keduan Udai bat pedem kado pimatla kado kabakham koksan kajin ai ne keduan kababet ketang ya kajin ai Ubriu ubasmai na keduan usmai na ka bada kijin ai halor joka Ubriu ubasmai na ka temple usmai na ka bada Blei ubasyong hakta badhaba ubriu usmai na kabdeng usmai na ka khen Blei Ban daw ta ubasyong haka ka gospel jog utray